Hei hi All India Radio Aizawl ani chanchin thar a chhiar tu si lian sang puya HNVT Minister Dr. K. Bechua chuan voin khan sarkar malakna puiber Socio-Economic Development Policy SEDP noya Veti Department malak bultanna a hong sarkar thune tu te chuan kaushan ho te chu in khom zai khom le roi theba ka mi puipun khom thena tur puipun lamchi reng hoi hotu tura ngen ni se anti ramchunga COVID-19 rive en kol dam tu zazela somko pathum point pasari pahni kai to BJP roi tu hun le NDA 10 Bihar Assembly Speaker tan anrod Vijay Kumar Sinha chu Wen Khan Assembly Speaker tan than ani HNVT Minister Dr. K. Bechua chuan Wen Khan sarkar malakna puiber Socio-Economic Development Policy SEDP noya Veti Department malak bultan na hong Veti noya SEDP hi Mizoram chunga sali artui tharchu tipung tura malakna turni in sum cheng webel se sompore le noi somko ponga da ani ataka kalpui tu tur chung ko sang khat somni thanchu ani thu sarkar chu chona soi Dr. K. Bechua chuan Mizoram sarkar flagship program a hotlin theinan sarkar chuan ma ala chowa board department ten thei to pa mal chhovim Mizoram sarkar HNVT noya SEDP malakna tur chu COVID-19 Sri Lanka ra hon ani theita chu lom omati thu soya he hun thleng thei tura ma ni zon thu thanem ngai taka thoktu te chunga lom thu soi pilot project atana dongtu tur than chua chung ko sang khat le somni te hne na tranpuina bultan na sem chua tur hi sum sem satli ani lote in adong tu te thanem ngai tak le rin om taka thok turina fuya ama roi tu anni ti in ria in lo cham arem chang don lawani ati he pilot project ina tumber chu zoram in sa ain todel theina le ram economy ti ma so nan ani thu soin minister chuan ti fulo le fel file lai te omani chuan thuron pathin turin zoram mi puite acha bok technical report petu HNVT director Dr. Markungan atalan danin ataka kalpui tu tur chung ko thang turin district pareta borsap te kaishun noya district SEDP beneficiary selection board siamani DVO te member secretary ni in fishery le agriculture district officer te chu board member ani department in Masona rural du ong alana irem chano awangin district thar pathum te hi alhuya be ti lai lok ani vokvulama piglet multiplication unit le piggery fattening unit kalpuitum ani arvulama broiler farming le backyard poultry rainbow rooster farming kalpui ani ang SEDP sumhi dongtu turat hante bank account athunani anga beneficiary te hne na tum ni zela pek zo vektum ani SEDP tanpuna sumpek so mind DVO shet puin ein intiam kamna zetir vek ani an tho tur khana zirin an malak dan tu le tul dang shilfiana training pek vek photu ani bok sarkar thune tu te chuan caution ho te chu in khom zai khom le ruai theba ka mi puipun khom theina tur puipun lamchi reng hoi hodu turangen ni se anti nimin khan COVID-19 Sri Lanka ra hun puilo thleng tur atana Mizoram in bo saidan tur ngai tu in thune tu sang ten thu khoma Christmas le kumtharlom le mo chungchang ngai tu in kumtanga man thin ani dan le tun laya Mizoram COVID-19 din mun an khai khina khovel ram sang din mun thlirin sipui hi thasika athokna le zual nia alana wangin COVID-19 Shleng laka nasale zola mitinan fem khura tulin nepuita himna apoimo brawangin kaushan te po kumdang anga kaushan hun poimo kalpui lo tura ngenan rela hein khom hi health minister Dr. Aral thangnin kai shuaya home minister Pulal Chambiana ain peer minister Pulal Watkima medical operational team chairman Dr. ZR Thiam Sangla chief secretary baka health and home department official te antela Mizoram Kaushan, Shuai Committee, Joint NGO Coordination Committee, the Indian Medical Association, IoT Antel Bok Ani, Hun Pilo Tangtur Chungchanga, Til Titule Tilo Tur Nia, Trate, Rotna Shang Soihoni Uluk Taka Soihoni Nua, Chief Secretary, Kaishua State Disaster Management Authority State Executive Committee in Soihona Zulzuin, in Kaishuna Phil Fight ak arang thiang bedin duang chuk se ti thutluk na siamani COVID-19 Shileng dar result tur Vietnam Aizol khopui hun sanga ul samzo ka inen dik theina tur mobile testing center kiosk siam chungchanga amun ma ngai to tu medical operational team report ngai thakani tuna hian Ardeng Trauma Hall Mall puile Bongkon South Community Hall a chhong pakhat chu man thei tura boipui me kani thu tarlan ani Aizol chimnama munlali pakhat chin si ani to thule ani tu le enkol tu thune tu sang lama man phal dil na siam me kani thu talan ani Aizol tlak lama hetiang hun turi tap me kani thu talan ani bok heng kios sample endik naman RT-PCR Trunet le red hi Indiaram khopui changa anin dik naman zat nen khai khina mi puite ta na phurit lutuk nilawa siam ni set ani
hemi chungchanga hian sarkar thupek relo te ati chhuatu mani Mizoram pu mano Torrance Drive kalpui mek potlir ho ni in kan malo ka hun pilo thleng tur nen tun ai khawle zula kalpui thati ani bok niminin khoma hian Mizoram DCHC le CCC somruk pani nei meka khum sang ni zanga somseri pathum le ICU khum somli pani om thu talan ania report hunung bera khum sang ni za som pariat le ICU khum somli pakhat alruak ti report don ani bok rual ban lo shikai en kolna tur hmuna shan baru man atu thu talan ani Information and Public Relations Director Pilalian Pui chuan Vein Khan kum sang ni somni atanga sang ni somni pani chunga Mizoram Journalist Association General Headquarters Hroi tu than tharte lompuina hun man puin MJ Office Bearers Executive Member le Ain PR Department Officer ten thingpuin in ho Pilalian Pui chuan MJA General Headquarters OB le Executive Member thar jongsong te chulom puina le du sangna hlana Sarkar le abik takin Ain PR Departmenthlangna sangsanga MJA ten theitopin ano thop thina wangin lom thu seibok Kumina COVID-19 shipuin khovel pumati boya Mizoram ange po sarkarin machop thatak tak nei ma se shipui alalen zela wangin malaka har leya adung che thak tak zetani ati COVID shipui len line ramri boina alom bel cha bok nen heteng hunain ram chung ram pona mi ten an hria thei turin chanchin thar la khom tu media ten thudik an puan jar chak atul leya hemi konga hian Mizoram media te chutun aina sign tan la turina fui MJ President Zon sang kheng te point tu sein ain PR Department chu Mizoram media te tan in puyani a MJN ena thawna thatak nei chunjom angai poimo zel tur thua soi kumin mars tha khan MJ in khompui ne le shrodu thar control room manna siam vek to ni ma se covid shipui len ta ka wangin an thul vek tu sein district MJ tenen in ronin hun ma sa MJ shrodu te bokin kum sak ni somni pani chung po ani na chel zom turin lungrol takin an lo real thuta ani ti asoi bok November ni saria the Mizoram Epidemic Diseases COVID-19 Regulations 2020 bechana kanan veng local council hom chung containment zone puan chu hli ani Directorate of Health Services in November ni somni palia report adon danin kanan veng local council hom chunga sample and zongzong ten shi an kailo vekto ti hriatani a chu wangin Aizawl district borsap chon kanan venga containment zone puan chu a hipta ani Vareng te marveng no panglal siam tharakum ni le chan ve tun hai arwang chartak thi dan rang taka chui chok turin vareng te mipin sarkar la police an phut lal siam thara bole arwang charani dan puwa Vein Khan vareng te all NGO le joint VC hwai hotin vareng te mipin kongan zo a kongzo to pa sarkar in mala sen du na kong sang lung rol takin an pasa an thu pasa hian lal siam thara bo chungchanga police le sarkar in arang theng verin thudik chui chok ro se Mizoram Police le Forensic Science Laboratory ten athi chan diktak arang theng berin vareng te mi puile Mizoram mi puise da puang ro se vareng te mi puile zofa te himnan Mizoram la samram mi dep khwa zongzonga nasale zolin ven himna konga sarkarin mala ro se antia lalsiam thara bole arwang mu chungchanga hin thudik tak puan chu ani lo chon vareng te mi puiten an thiam dan ang anga thudik chui chok tura ma nak don thule lalsiam thara chunga thil thleng ang hi tun hnu zofa te chunga thleng tolo se antia zofa te le ram hum himnan Vareng te khotang chun theto pachu zel don thuan ta lang pokani chanchin thar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani ramchunga COVID-19 thive en kol dam chu zazel asam ko pathum point pasari pani akai to ni sompre chung chu ni khata shikai mu cho zat po singa hnoilama ala om charchara ta kar somne plikal chung khan shikai thar singli sangli mu chu ani a heti la hen thive singthum sangret en kol daman omani vointhangin thive en kol damin noi somret paruk singre le sang ni anam to a Shikai mu chu ain en kol dam hi alet somnin tam to a Shivei en kol mek hi zazela panga ai hniaman oma tundin hmuna Shivei en kol mek noili singli sangri le zaseri somni parukan omani Union Health Ministry Shikai mu chu tharzinga za somseri pasir hi state union territory som hom chunga ani thu soya shia wanga thizat po tlema tahniam shetin za pakhat point pali parukani a da kar somni pali kala chungin mi zali somret pakhatin anthi pui ani BJP Shwai Tulhune NDA ten Bihar Assembly Speaker Tan Anrod Vijay Kumar Sinha chu Bihar Assembly Speaker Tan Vein Khan Thanani Pro-Tem Speaker Jitan Ramanji chuan Vein Khan Assembly Speaker Tan Thanani thua puanga Pumanji chuan Vijay Kumar Sinha chuan vote za somni program mu line a Kingpui Grand Alliance Candidate Awad Bihari Chowdhury chuan vote za sompali a hmu thu a soi Assembly Speaker Tharatana Khan Vijay Kumar Sinha hi Lakhisarai Biel Tangin MLA Tan Tumli Thanani to Nitish Kumar Kaishoi NDA Sarkar Masa Khan Labour Minister ani chanchin thar serti topna na tlang pui HNVT Minister Dr. K. Bates Chon Vein Khan Sarkar Malangna Puiber Socio-Economic Development Policy SEDP Noya Veti Department Malak Pultan Ahong
sarkar thne tu chon ko ran ho de chu in khom zai khom le roi the ba ka mi pui pun khom theina tur pui pun nam chi reng reng hoi hodo turang en ni se anti ramsunga covid-19 rive en kol dam chu za zela som ko pathum point pasari panye kai to BJP Shwai Tulune NDA 10 Bihar Assembly Speaker Tan Anrod Vijay Kumar Sinha chu Bihar Assembly Speaker Tan Khan ani chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani